Futhi ibizwe ngumbhedo inkulumo ke kaSigwebo Sentambe kade ethula ke izolo ke lapha ke kwaphindwa ke kwathiwa wemhla ka1 awuphume kumthandeni akusho mina ke ama-Red Nation ke ayikhulumela wona ke lapha ke athi ke asekhathele umhla ka1 angifuni ukuthi uzwe ngami ke kusukume ke ngisho abantu abadala ke abalandela umthandeni igcoma lisho mfoko amanqele ke bammela umthandeni ke ngalendlela mina ke okwami ukuthatha ngikubeke njengoba kunjalo awuyizwele nayi insizwe sikhulile ikhala ke ngabantu ke abaliphatha neze igama leCokama ephawula kuluka Sigwebo nomhla ka1 neCokama elisha nomsweli iphoyisa lomgwaqo umuntu akayiphawule le ndawo lethinta uSigwebo nokuphawula kwakhe izolo ube uphawulile konke ade ezokuphawula cishe mina bengizokuzwa njengomfowethu uSigwebo sike sikunaka ukuthi into akayikhiphayo emlonyeni iye ihambe neqiniso kodwa cha Sigwebo umfowethu wathi ukukhuluma izolo hayi bekumsangano mfana wami bekumsangano nanokuthi sebekhukhumeze kakhulu batshela ukuba bakwenza ukuthi ngathi wenwa umuntu omhlamba okhuluma iqiniso naye lo inkinga yakho ke la efike yakhona for mina ilokhu ukuthi wena kunemuntu ongashoni ilanga ungamfonela ngokhuluma ngomhla ka1 ukhuluma ngomuntu ovele okuma Blue Nation ovele akhwela adilika kumthandeni futhi othema echaza inkulumo yakhe wathi bayizilima nabalandeli bakamthandeni futhi othema echaza inkulumo yakhe wachaza umthandeni njengomuntu mhlambe owenzele obhalele yanto leyane ka rest in peace njengomuntu odakiwe so bafowethu noma ningayichaza nithini le yanto umsweli akekho nje umsweli kumaskandi njengomuntu ohloniphekile leyansina athi ehleka lapha amanyala manje mhlonipheni nina abafowethu ngoba niyathanda ukumhlonipha ake siniqondisele nathi ulimtakiwe nina manithi sihlonipha umsweli simhloniphela ukuthi wenzani usuke ecela ubani sinandabani nalokho asuke kwenza thina usuke kwenzela imizi yobaba yini kanti sithi thina leyansina nje ihleka ubehleka umthandeni ukuthi ubuza ukuthi wayezokwenzana egcineni uthwalo futhi ubemzela ngomqondo ukuthi ambeke ukushilo nomthandeni lokho wenina ke mhla ka1 nina uSigwebo nimzwile yini umthandeni ethi waye ezelapha na ezengoba ezofuna ukubekwa kuba inkosi uma uvakashela umculo omdala nje usagcinwe uNkulunkulu ukuthi abe khona emhlabeni niyoxoxa naye nifundise namaqhinga mhlawumbe ukucula nokuthi babenze njani bona nixoxele ngomlando wakhe nisuke senizofuna ukuthi alibekwe futhi bonke labacula abadala noma bengagula kumele bangavakashelwa ngesizathu sokuthi kodwa ubusiyofuna ukuthi ubekwe futhi akusavakashelwa umuntu neqeda le yanhliziyo kaMthandeni ayiyenzile ukuthi avakashele umuntu omdala umculi njengoba naye umculi nichaza ukuthi lokho ayekwenza kuubulima ngoba wayeyofuna lokho sivumela lokho ngoba phela lo nkulumo isho njalo ningakhuluma umsangano niyitshethe nikhuluma into right umhla ka1 awuphume kumthandeni uma ngabe wena uhlakaniphile noma wena futhi unodumo uhlakaniphile wena uhlakaniphele umthandeni phuma kumthandeni ungazoyitshela ukuthi into ekhona wena ungazoyitshela futhi ukuthi uyilento ephekwe ekhekho namhla ka1 awuphume nje kumthandeni lento nje lo yababa nje obehleka nje lapho uhleka umthandeni ningafuni ukusenza izilimo fokofu ngalento elilona ikhuluma manawo njalo-ke indaba bafowethu injalo-ke indaba bafowethu-ke yilona kudaba bengikuphathele lona lolo engikholwa ukuthi-ke ngifuna ukuzwa ukuphawula kwakho-ke mbula semakhaya ukuthi-ke ngabe uthini-ke naba abalandeli bakamthandeni bathukuthele baganu nabo sekusukume ngisho nabantu-ke asebebadala nangokweminyaka abalandeli igcokama elisha bathi cha sibadala ngeke nasikhohlisa siyibonile leya nkulumo ukuthi-ke ayiyona lento eseniyichaza wemhla ka1 ngoba yena-ke uphatheka kakhulukazi-ke kuyona-ke le video ilezi nginiphathele zona la kwesiqiniseko esemedia kahlangana kwezinye-ke engizokuphathela zona khona la ekhaya ngakhohlwa ukusubscribe